Nhau terap nyawa sa. Lada ngau pi dang chong klik ti kekemo. Hai kuat penting kuat wan yong i daun sajagi. Gagam de kerpani pi woro kuat nyau. Limbang ni kor jing sawa. Ki Sautuli ki kanhun seng phalang ki bakan thop ya ka KSU ka FKJJP ka JSU bat ka HNF ki lami pai ba ha ka si ba ban penlong ya ka jelang pensngu pai ba halo ka jingdawa pentrekam ya ka inline permit bat persya juri ka Citizenship Amendment Act kabalong hastan umulong yomusyang juwai baro kinoi lam jong ki kanhun ki lapan pau ba ka jingmi pai ba jong ki kalong ban penjuru ya ka jingdawa pentrekam no ka LP hapo ka jela हम जो मुंडर वो यो अभी ये कवन कवन का आन वो इताई करी वो जाय प्रू देखो वो सुक देखो चंटिया देखो वो सुक देखो वो चमयुं kemudian dan kecil teli dan memang kita kemensi kau mencari sekian yang pi kini kian kau dah yang tak keri berjaya pro dan jengai kau hari ini kejalah kau yang ini pun kemau kau yang ah hai por orang pura waduh kan mele wayo osnem cia kendes banyak buwi chow yo ekastit jala kau yang ini ke population kau yang ini kau pun baik ke yogi, apa mereka emi kami lockdown hi. Wasiasi kan tak kena emi, kau population nangku ka, hab nangku ka. How ni usnam aja kan kende, depois yang lepo saulak mod, hab lepo saulak mod, heni apa kestir ke yogi. Kau wasiasi kena emi, kejat bru yogi kan saulak lockdown hi. Hagate kejimbun pai ke yongi kam kita indigenous people wongi kerilum khasi dan tiagaro betai dau kagawan makhandelak kejikli kwa opo kiye kita kibru gua pendak le pausolak kot ya kene kejala ke yongi hatung siau ya happy udah wai le digaan kau eto kaan yo am lemen gua kun ke inala employment kini ketokaan kau yada ya geri ke jai bru yang i ngaju ongo kan lang bun kaan kau yada mata ke jai bru iman kau nengkong mo kerjaan ke Jesu cisile jangan kau percaya ke higi ongo pi pai kasih kem pai gue di jalan badan ki LP badan ki cing perking nanti teraslam kum ka nanti ki barjala kum ka arun South Pradesh kau pun kibril kau alai baniru ni julai ni lamat orang reba ngilai ni setu ke ban kam ko bani dai ban le hello rei ka basosi kalong ba lese ki dondru ki ba setu bakla ba kani kalong unconstitutional leni ke persya kata ka constitution India ka ba ong ba pila ban ya shalo ka ba pimon na po putusan India leni pila ban song ban sa hagano no jaka ko dai jugari India are pan kanau pi ba ka dondru ka jingtho constitution ni par India artikel khandai san artikel khandai klosan juga fundamental rights nane part 3 juga Indian Constitution kong ba kata ban snai ki an nane ban pentrika mi ki an ban penking ki ban chong sa ban yang kalong ba don kamlong ka ba bi an rela ban snai ki an ban penking la ban pentrika mi ki an ban penking perkara ki persa ki jongi kumno kin yok kam yok jam Rapi perkhani kata nang pi sim wan sakmat mi sakmat banyakon bangi cubu lagi nong yalang balang lapi kroi ban mi samadan penlong jingwai hi mene nam ta ki supa jongri bagai ndreu jungi kebadon lese hapo police department rapi mlong ban mi sakmat lasonto ndrei penlong ndrei jingwai kono bopidon kono cakap pidon banginang ikon bangi yo usok jong jingjong kata kali ki garpat kemau kali ki ikon long mai ikon tang mono ndrei ki ikon jong borok alang ba jongri bagai ndreu borok kuai kamat ke kamat bengibo ningkong dari ILP bar hijuang ke sarkar to ada pimpatlah ban ILP nomor 1 dari ke bor jadi teh ke sarkar barat ban pentelun dan ban pas ya kata ka ILP dah kumno ro pilih ban penteri kamno ya ke MRSSA arajar kat kendreu dan iki bala amen menta arajar kat kendai kani kandai ke wipat kalak jingeda namta hi nongsong jogeri be jingi longgar kolong jiang baca alis ya kene ke wei kaan pede man pas hendrai ke jingkeli wi hadu mentaru ngimpat yo ya kene ke MRSSA